Kakunhun jong ka estimate committee jong ka sarkar jilla Meghalaya hapok ka jingilam jong uba Meral Bonds im MLE kanongpo ubare Chairman Meghalaya Resource and Employment Generation Council minta kasi kalawan banjurip ya ka Polytechnic Nongston kabadan hakas nong Maurus Iar bat ka Sipsing Memorial Government Higher Secondary School nong Pendeng hakate kesengi layadon langru uba Gabriel Waalang MDC MLE ka Nongston constituency uba RG Momin MLE ka Ramrai Jerngam constituency uba Renik Tongtong MLE ka Maukerwat constituency uba Garret LNS Dykes Kledo ka West Giant Hills district usardar ka Shnong Maurus Iar pat kiweki officer sarkar hakatay ka jinglit jurip layo iba ka jing pentrey ka ka Polytechnic kadang ya chat bat la ikumba proper percent AA lalaban pendeb ka estimate committee jong ka Meghalaya District Assembly lembat di MLA Gebron Burom mapo committee dan local MLA Gabriel DC jong bat ki official nagaliang jong ka education nagaliang jong ka building ban page ban kni ya kani ka politik ni kabadon hang ni hapo nong stoin namar ba kani ka projek kelas akun tekum ka committee ka baka sarkar ka Meghalaya District Assembly kala syania ni bangin buddin kamtam ha gajing ede bat kini projek ki sakut kala bende gajing sakut ka funding kala bende ka gajing bombiang ki estimate teknik estimate committee jungi ngibut din knang ni projek ki ba sakut ke temda sing iwan hang neru na kamta ban pentikna ba kani gajing stang bante ya kani ka politik ni kabron nenong stang geliban ya be kam de ban sange kada de gajing tuku gajing tingi pau gajing sungu ya ka snong ya trai jakaru belai subhai kani gajaka untuk stang idon gijing duna hang ni hang tai ha ka bade bat gijing release ka pisa no po jong ka ministry jong ka human resources jong ka sarkar pedeng marga ne gede langba jong ka ne ka ministry bat ba menta ka kamaram ga jungi golong bangin simkhya ni ka kam ba ngin buddin la gede nginang yo biang ga fon na yang jong sarkar pedeng ni na ka sarkar jilla na ka menta banyine kat bala ban pendep ya kene gijing te ya kene ka politik kene ka ne nong stoy na ka benta kajing mentoy jong ki bat ba nong chong snong mang ni gidon artli ki trade ki ba la persang ban bu be hang ni na gum ta kajing mentoy jong ki samlah ki ban yo ban pule ban yang lagi jong ki kejat badru bukan long kajing mentoy nam ta ka yo kam yo jam per snong per thau ni badon amar kata kum komiti ni sungkya ni wan hang ni bat ngi scam da kajing trilang jong i MLA DC nam ta department jong education nak ka building ni la ban pentikna haji poi ban wan berka kamaram go jungi long bangni ban budin bagade ban urlong kar bala tadi jung tumu go jungi nam tagni ka jingwan ga ni sala ndak sngi nang sedang nang ni kawe gedon apo gaswa para kawe gedon apo ribo district nong kra nang po begini nang lek kendal apo yang tu inisiatif status ke jungki ndak sngi nang sedang